Ovaj kolač s makom je toliko ukusan da me svaki put kad ga poslužim pitaju za recept. Ostanite do kraja, pokazat ću vam kako ga pravim. Umutit ću 4 jajeta, 200 g šećera i jedno pakovanje vanilinog šećera. Sada ću dodati 100 ml ulja i 150 ml jogurta. Ponovo umutiti. Dodajem 100 g mljevenog maka, 200 g pšeničnog brašna i jedno pakovanje praška za pecivo. Napišite u komentar odakle me gledate. Koji grad, selo ili država? Voljela bih da znam. Kolač se peče u zagrijanoj pećnici 30 minuta na 200 stepeni. Biskvit ću posuti sokom od narandže. Potrebno je oko 200 ml. Sjedinit ću 400 g marmelade od marelice i 3 supene kašike vrele vode, a onda premazati biskvit. Na pari sam istopila 200 g čokolade i 6 kašika ulja. Time ću preliti kolač i ostaviti da se ohladi.